Kakasi Students Union lai umkra kan penlong ya ka lempung ya lempat ka mat Shaprang One Fight Night Season 2 ka bashi sngi kan thia. Ya gani ka lempung an penlong ha ka khandai tarik nai weng arhajar aposau hamadan ye lek kai jong ka school St Anthony's Chelong. Ha kani ka lempung ye lek kai kindan ka malai phongot gerang bat kithe ya kura ya lempat na ki jaka kilan met paper jong ka jala. Haba Grange kilat pathai kubor President ka KSU lai umkra unit uba sambor mi lingdo ula ong bakathong jong kani ka lampung kalong ban aiman siam iki khna bakin mi shakmat ban shim banda kani ka lampung ban lat na ki jingdi basneo kum u drugs na lor ki we pat de Students Union lai umkra unit in sepelong ini ka we ni lumpung campaign ha ka ba in pelong ka fight night kata belajar tentang ka mat Shaprang Fight Night Season 2 ha ka ba saya yo ban sakhi kalau joki khamat apa bagi kun samla jini senrang bat kenthai kinwan ban isimenta kaninga lempung bat nagleng ke jong khasi students union ilai pungkre halai bor ibare jungi khna mangin la pelong ni lempung ka lempung pejam hat ba samla ikura bat kunjur ikithai kura jong kinyo ikom kene kensan peni kasap ka pekerpang joki hapai dei bat ka mixed martial arts kathong kita jungi ya pun kini kita jingle kai lomba ni kwa pan peni bat pau sing samla da kini kubor bersai bagi kwa ngide iwe ni kita kiseng kiba kondang hamtam ya drugs bat i kiwe ki substance ki lawan kata hamtam ki samla senrang berkentai jungi kaltia ki jungi ki jinglong samla de kum kini kita urusan ni kedio ki samla jungi kinwan shmat kenapa kinla malai ni kecing pesneo kumjur kinlong kinyo kecing disiplin kumjur kinlong brio pitip akum pitip hiba udrak sudah we negi bangin ong nak de yang pampang hiu ba ulah mata kamar pi mentang jelai udrak kerjela sungi kusakai bagi sama sungi ngop kamar ba kelenti sungi kamde kelenti babai de dakan ini wan rasipi bangin pi haduk kanu mi dan kam ban sumar hamtam dengan bet sungi bangin kilan ba kadang ba kamet sungi kalong kawe ni kiwe ba kata kamet kapsai kebakia bat kunjuru ya kajabeng bat kunjuru ya kamet kepat kapsai kebakia hagai lenti kepengian paman langsni de hagai program kan sedang duduk ba live promote ki ram bat kita ya pura Malaysia mentah lagi James hamtam ki MMA James prepare na pa Shalom bat kunjuru na ba di hendak ngapa banjir kita ini jam sekilong punya ground pound nompo tentang team revolution kepada dia po fire brigade madan hajan madan Roham hampir uston po lain kra fit MMA na po maulai new trap MMA na po laimer match Shaprang MMA kepada po nomai ke tribal combat academy kepada po padan ting khatsau pra MMA kepada po mairang berkunjung di MN Fitness Club kepada Pulau Sotun. Di hari ini keresan penlap sibun ki kamtam ini ki rang kita gula kapau nam barwan hagaba penlap ki special invitees kumi usamla Johnny Nongrum usamla Anthony CM berkunjung di Daniel Damlong bagi ibiang milang stang berkunjung ikiwe bagi kirang bat kita yang bat kita pauna kilang di bansaki kini nama pangkuta kini ki pelur pelaju pun hakiran saat kita he pauna kum hapo matrix fight night MFN di dakan ni kami kubur ni kuat pensyai ba sengoh bahaya wan senika lempung papelong hasil sulus dan lain prak bat hakate kesengi kita mesin ni kita kinja fees dan ni kinja bayrung mereka David ba pusula pendung ai asngobha kapirung dari sakhi kai ba pin sei itu kesni hakasni saja kata kendai tarik ni maiwe kini hi ku ilabu tarik hak kendai tarik maiwe arjar pusau ya kapur kendai lai bajino haisni pada kecaka kendai hapo saya Anthony's basketball court kepada muntia po dan Bosco alai mukra ba kin sedang ui nong job ui nong ren but nakaleng ko ni ngila long ngila bu kijing ai so bhai ki kum ki medals ki certificates but kum ju ya ka song pisa dia sai halai bo dan